I pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu Srpskih Atake. Danas radimo Dr. Stone u 17 minuta, prve dve sezone, prepričano, to jest neki kao recap. Tako da, ajmo odmah da se bacimo na video jer traje baš dugo. Senku je bio srednjoškolac i naučnik i bio je u školi u svom naučnom kabinetu dok je njegov najbolji prijatelj Taiju krenuo da izjavi ljubav Yuzurihi. Odjednom zelena svetlost se pojavila i pretvorila sve ljude na svetu u kamen. Prošlo je 3700 godina i Taiju se napokon probudio. Uspeo je da se otkameni i nailazi na Senkua koji se probudio već 6 mjeseci ranije. Senku je već imao neke stvari koje su mu bile potrebne i krenuli su da traže tečnost za oživljavanje. Kada su je pronašli, prvo su hteli da ožive Yuzurihu, ali su ih napali lavovi, pa su ipak morali da ožive nekoga ko bi bio dovoljno jak da ih pobedi. Tako da su oživali Tsukasu, najjačeg srednjoškolca u njihovo vreme, koji je ubio lava jednim udarcem. Onda je jednog dana Tsukasa razvalio glavu jednoj statui, jer mu je na pamet palo da ubije sve ljude koji su stariji i ostavi jedino mlade kako ne bi vratio korumpirani svet. Ali Senku se nije složio sa tim jer je on želeo svaku osobu da oživi. Tsukasa je nastavio da uništava statue i odvojio se od Senkua, Taijua i Yuzurihi. Senku je krenuo u potragu za Barutom i uspio je da ga nađe, ali slučajno je eksplodirao i taj dim je za druge moguće preživjele predstavljao signal, tako da su i oni poslali divni signal također. Tsukasa je vidio signal i došao da pita Senkua kako da napravi tečnost za oživljavanje. Senku naravno nije hteo da mu kaže, pa je Tsukasa uzeo za taoca Yuzurihu. Senku mu tada govori recept jer nije želeo naravno da mu drugarica strada i pošto više nije potreban, Tsukasa odlučuje da ubije Senkua. Taiju provaljuje da je Senku na vratu ostalo malo kamena koji se nije otkamenio i sipajući tečnost na to mesto, Senku se obnavljaju ćelije na tom mestu i on se vraća u život. Sada Tsukasa misli da je Senku mrtav, tako da Senku odlučuje da se razdvoji sa Taijom i Yuzurihom kako bi se oni infiltrirali kod Tsukase i špionirali ga. Tada upoznajemo Kohaku koja napada Tsukasu u međuvremenu. On je naravno lako pobeđuje i tu vidi Senku neku buku, tako da dolazi i spašava je sa njegovom naukom. Tako da Kohaku nakon toga odvodi Senka u njeno selo gdje je još 40 ljudi, ali strancima nije dozvoljeno da uđu u to selo, pa tu upoznajemo čuvare sela Kinera i Ginera. Također upoznajemo i Hroma koji izaziva Senkua na naučni duel. Naravno Senku ga fascinira njegovim znanjem nauke i tu njih dvoje postaju prijatelji. Hrom je inače sakupljao razne materijale, kamenje i tako dalje da bi pronašao način da spasi Kohakinu sestru Ruri koja je bolesna. I tu Senku priča Hromu šta su sve imali u prošlom svetu i kaže da će napraviti lek za Ruri. Tada poznajemo i Suiku koja je željela da pomogne. Oni nastavljaju da traže materijale za lek, ali im je trebalo još ljudi. Tako da Senku dolazi na ideju da napravi ramen i da ga da seljanima. Svi u selu su naravno zavoljeli ramen i tu poznajemo novog lika Gena Sagirija. Gen je bio mađioničar u prošlom svetu i njega je oživao Tsukasa da bi on otišao da istraži da li je Senku zaista ubijen. Ali Genu se svidjela naučna grupa i sve stvari što ima Senku, pa je odlučio da lažno informiše Tsukasu da je Senku mrtav. Senku nastavlja da napređuje sa novim stvarima, ali ubrzo magma napada Gena. Gen je inače mnogo nepredvidljiv lik u ovom delu anima, ne znamo da li je na strani Tsukase ili na strani Senkua, jer nepredvidljiv je jednostavno lik. A magma napada Gena jer želi da oženi Ruri kada pobedi na tom takmičenju i postane glavni u selu. I tu Kohaku počinje da trenira Kinera i Ginera jer ne želi naravno da magma osvoji takmičenje. Gen u međuvremenu obaveštava Tsukasu da je Senku mrtav, za uzvrat mu Senku pravi kolu. Nakon toga otkrivamo da Suika ima problema sa vidom, tako da i Senku je napravi naočare. I tu poznajemo starog majstora u selu Kasekija koji se pridružio njihovoj grupi jer je bio majstor i pravio im je razne neke materijale i posude. Senku shvati da mu treba sumporna kiselina za taj lek koji želi da napravi da pomogne Ruri, pa pravi gas masku protiv otrovnih supstanci koje ispušta. Govori Hromu da ostane u selu za svaki slučaj ako Senku umre zbog moguće neispravnosti gas maske, kako nauka ne bi umro. Hrom naravno odbija i kreće također. Uz male komplikacije uspevaju da uspešno izvrše misiju. Stižemo do dela gdje počinje takmičenje. Prijavio se i Senku da bi imali što veće šanse da ne pobedi magma. Jedna od nagrada je i alkohol koji im je također trebao za lek. Ruri prepoznaje Senku ovo ime i pita ga za prezime, iako ga u tom selu niko ne koristi, ali se srušila pre nego što je uspjela bilo šta da kaže. Počele su borbe, ali je Mental, pomoćnik magme, zavezao Suiku kako bi Kohaku koja je najbrža otišla da je spasi, sa obzirom da je ona jedina koja može da zaustavi magmu fizički. Međutim, Kinro ga je ipak za malo pobedio kada je shvatio da i on ima problema sa vidom, pa mu je Suika
dodala njene naočare, ali ipak ga je na prevaru pobedio Magma. Hrom protiv Magme. Hrom se setio da iskoristi staklo kako bi zapalio vatru i s pomoći nauke Genovog navodnog čarobnjaštva pobeđuje Magmu. U finalu Senku pobeđuje jer Hrom više nije mogao da se bori, oženio je Ruri, ali odmah je ostavio, čim je uzeo alkohol sa kojim je završava lek i uspešno leči Ruri. Svi su mu počeli verovati iz sela i on postaje vođa. Ispostavilo se da selo zove Ishigami, što je isto kao i Senkovo prezime. Ruri je tada rekla da zna Senkua još od kad je bila dete zbog priča koje je ostavio Senkov otac Byakuya. Ishigami, koji u vreme kada se okamenila zemlja bio u svemiru sa Shamil Volkovom i sa Lilijom Weinberg. Na svemirskom brodu su se upoznali sa Connie, Jakom Nikitinim i Darijom Nikitin, vidjeli su kako se okamenila zemlja, pa su oni jedini ostali na čitavom svetu. Njih 6 je odlučilo da se vrati na zemlju i započeli su ponovnu izgradnju civilizacije. Nažalost, polako su počeli da se razviljevaju i umiru, pa je Byakuya odlučio da napiše 100 priča za njihove potomke, nadajući se da će ih Senku jednom nekada pronaći. Vraćamo se u sadašnjost. Senku i seljani imaju proslavu, ali ih iznenada napada nekoliko pripadnika Tsukasine imperije i njihov vođa Hyoga. Senku odbija njihov napad lažnim pucnjem iz pištolja. Posle nekoliko dana ponovo napadaju, ali sada selo već posjeduje katane. Gen je sabotirao koplje Hyoge, što je omogućilo da odbiju napad. Nakon toga Hyogina desna ruka Homura pali celo selo. Hyoga je inače oživljen od strane Tsukase jer je veoma jak borac. Tsukase ljudi su pojurili Suiku i došli do otrovnog gasa, gde je Hyoga žrtvovao svoja 3 čoveka da proveri da li je stvarno gas otrovan. Dalje Senku odlučuje da napravi telefon. Niko u selu nije ni znao kako uopšte neko može da priča sa ogromne udaljenosti. Jedino je Gen znao šta je telefon i bio je jako začuđen kada je Senku rekao da će ga napraviti. U međuvremenu je napravio sjelice i okitio drvo jer je taj dan bio Božić. Inače Senku je brojao svaki sekund od kako je okamenjen pa sve dok se nije probudio, tako da tačno zna koji je datum. Nakon toga Suika slučajno pokazuje Senku najtvrđi kamen na svetu na mesečini koji im je baš trebao, pa su Magma, Hrom i Senku otišli na misiju da iskopaju što više tog kamena. Kada su došli tamo, Magma udara Senkua, prvo su mislili da želi da ga ubije, ali je Senku onda shvatio da ga je ovaj spasao da ne propadne kroz zemlju. Iskopali su materijal koji im je bio potreban i krenuli nazad u selo, gde Gen priprema iznenađenje za Senkuov rođendan, izgradivši mu teleskop. Uspeli su da završe telefon, ali im je trebao još jedan. Tu su započeli neku konverzaciju Senku i Ruri, gde Ruri spominje neki deo iz Byakuyine priče, koji je zapravo bio znak da pronađu ploču gde je bila audio poruka od Byakuye i Lilian Weinberg. Tu je emotivan moment oca i sina i čuli smo pesmu Lilian jer je ona bila pevačica koja je sve dirnula. Senku govori seljanima da će vratiti svu zabavu iz prošlog sveta u ovaj. You know my friends, they all got me, cause we suck up in the stone age. Gotta find a way to get back to the more days. I prelazimo na drugu sezonu Dr. Stone-a. Stone War se zove ova sezona. Po mom mišljenju, naravno neću sada pričati o svojim mišljenjima, ja to ću zadržati za neki drugi klip, ali po mom mišljenju je mnogo bolja sezona što se tiče priče, jer tu zalazimo naravno dublju u priču i već smo upoznati sa likovima i mnogo je zanimljivo. Dobra stvar što će biti sigurno i treće sezone, pa hajde da krenemo. Na početku Senku odlučuje da napravi svemirsku hranu kako bi mogli da je jedu tokom rata sa Tsukasom, jer ta hrana ne može da postane loša i da se pokvari, zato što samo treba dodaju vruću vodu u nju i bit će kao nova. Te noći Senku, Gen i Hrom odlučuju da prevare vojnike imperije Tsukase snimkom glasa Lilian Weinberg kako bi pobudili nadu da se može verovati njima i kako bi pridobili članove Tsukasine imperije. Ujutru Hrom, Gen i Magma su se pripremali da odu blizu bojnog polja kako bi postavili telefon, ali kako bi odvukli pažnju Homure koja nadgleda tu celu zonu te šume, oni su ispalili zvučne bombe. Plan je uspeo tako da su prošli dalje Gen, Magma i Hrom. Kada su stigli tamo, Gen, Hrom i Magma su uspeli da instaliraju taj telefon kod groblja. Koha koja je umeđu vremenu krenula da juri Homuru i uhvatio je Senku na kraju, ali Homura je lagano pobegla, pa su oni postavili lažnu signal za antenu na koji su onu primila, tako da su je lako posle uhvatili. Na kraju Taiju i Yuzuriha uspevaju da pronađu taj telefon koji su zakopali Gen, Hrom i Magma i uspostavljaju komunikaciju sa Senkuom. Nakon toga upoznajemo dva nova lika, Ukio i Niki, oni su također oboje bili članovi imperije Tsukase. Ukio je posmatrao Hroma, Gena i Magmu
magmu i tu im je pravio probleme, ali nije želeo da ih pogodi ni jednom strelom, dok je Nikki provalila da Taiju i Zuriha nešto pričaju sa nekim kod groba, tako da je Taiju pozvao Nikki da se pridruži i da čuje šta ima da kaže taj CD koji su pustili iz tog telefona. Tu je počeo Gen da se predstavlja kao Lilian Weinberg, međutim Nikki se ispostavila kao veliki fan Lilian, tako da je provalila da to zapravo nije prava Lilian Weinberg, ali ipak na kraju ostala na strani Senkua i naučne civilizacije, jer je Senku njoj obećao da će uspeti da sačuva taj CD sa poslednjom pesmom koja je ostala od Lilian u ovom svetu. Tada Nikki i Senku razgovaraju o dovođenju više ljudi iz Tsukasovog carstva na njihovu stranu. Chrome se umeđuvremenu predao i uhvatio ga je Ukio. Magma je uspeo se vratiti u selo. Tu su počeli u selu da prave parnu mašinu. Umeđuvremenu je u Tsukasinoj imperiji Chrome zarobljen. Tsukasa ga tu nešto ispituje. Chrome mu govori kako je nauka ekstra i da nikada neće preći na njegovu stranu. Tu je Tsukasa ucenjivao Chroma, ali on ništa nije hteo da kaže. Kada je video da stvarno ne želi ništa da kaže, pustio ga je i zatvorio. Pitao je Ukija šta je radio Chrome, pa ga ovaj uhvatio. Ukio je lagao i nije hteo tačno da kaže šta je uradio. Tako da je Chrome ostao zatvoren u Tsukasinom sedištu. Kaseki i ostali u selu završavaju taj automobil na paru koji nazivaju Gorila. Senku ga je ojačao papirom koji je mnogo čvrst. Kinro nije mislio da je toliko čvrst, ali se i sam uverio kada ga je Senku pitao da ga udari svom snagom kopljem i nije mogao da ga probode. Na kraju Tsukasa pravi zamke za njihovo vozilo jer je znao da Senku pravi auto. Tsukasa oživljava Joa, bivšeg policajca u bivšem životu. U međuvremenu neko je ubacio bateriju Chromu u ćeliju kako bi on iskoristio tu bateriju i uspeo da pobegne iz te ćelije, ali nije uspeo da pobegne jer je Jo odmah provalio da se nešto dešava i opet ga zatvorio, ali se Chrome onda setio da može svojim znojem da napravi hidroksid, tačnije natrijum hidroksid, kako bi topio uže koje drži Bumpus. Pobegao iz te ćelije, izbegao sve zamke, Jo počinje da ga juri, ali Chrome glumi da ima upalo pluća i kao kašlje tu navodnu krv na njega, tako da Jo misli da će i on sam da umre i Chrome se vraća u Senkuovo selo, to jest Ishigami selo. Senku, koristeći snimak Lilianog glasa, uspeva da pridobije poverenje još dosta Tsukasinih ljudi. Pa jedan od njih bio i Ukio, koji je video tajnu misiju Yuzurihe, koja je imala misiju da sakuplja sve kao ostatke kamenja ljudi koje je Tsukasa uništio i da ih vrati u jedan deo da bi mogli opet da ih ožive. U međuvremenu Jo odlučuje da kaže jednom od svojih nadređenih da kaže on Tsukasi da je on mrtav, tako da Tsukasa ide na grob da mu oda počast. Ukio je odlučio da će biti na strani Senkua samo ako niko ne umre i ako svi budu preživeli i sa jedne i sa druge strane. Senku se sa tim složio. U međuvremenu dok je Tsukasa odavao počast Jou, provalio je taj telefon koji je skriven kod tog groba. Tu započinje misija gdje su Senku i ostali krenuli sa tim tenkom kako bi u 20 sekundi uništili nadu Tsukasinim ljudima, jer će ovaj naravno ispaliti lažan metak. Kohaku i ostali su započeli da hvataju te ljude bez ubijanja, međutim Gorila, to jest taj tank, se uhvatio u jedno od tih zamki koji su postavili Tsukasini ljudi pa je pao. Tu Magma i Chrome koriste novo oružje koje su napravili, to jest Sonic Cannon, koji odbija zvuk mnogo jače i onesvešćuje više ljudi Tsukase. Na kraju Tsukasa i Hyoga stižu na to mesto događaja, to jest do te čudotvorne pećine, i tu počinje zadržavanje vremena od strane svih sem Gena, Chroma i Senkua, koji su naučni tim koji su ušli u pećinu da naprave neko oružje kako bi uspeli da prevare Hyogu i Tsukasu, a Kohaku i ostali su se borili sa njima i trošili vreme. Senku i ostali, oni su hteli da naprave barut, ali Chrome dolazi sa sumpornom kiselinom, tako da su uspeli na kraju da naprave dinamit. Kada su Tsukasini ljudi i Tsukasa videli ovaj dinamit, odlučili su da se predaju jer jednostavno ne mogu protiv ovoga. Tu počinje razgovor između Tsukasa i Senkua, zašto želi Tsukasa da stvori taj čisti svet, kada se sazna da to radi za svoju mlađu sestru. Prikazan je flashback Tsukasine prošlosti, njegova sestra je klinički smatrana mrtvom, učinio je svoju životnu misiju, to jest hteo je da je zaštiti pa je postao bokser kako bi zarađivao pare. Senku iskoristio tu situaciju i u zamenu za oživljavanje Mirai želi da sklopi primirje sa Tsukasom. Senku i njegova grupa odlaze na to mesto gde je bila ta bolnica gde je ležala sestra od Tsukase Mirai. Tsukasa tu priča o svojim tim nekim uverenjima i jadikuje nad svojim postupcima, ali kaže također da neće promeniti svoj cilj jer je samo sklopio primirje. Dok Senku i njihova posada, to jest svi ostali seljeni, kopaju, našli su Mirai i uspeli su da je ožive. U međuvremenu Hyoga nije sklopio nikakvo primirje i u pozadini čujemo eksploziju, neko je uništio čudotvornu pećinu, to je bila Homura, to je desna
desna ruka Hyoge. Hyoga također pokušava da ubija Mirai, to je sestru Tsukase. Tsukase također štiti i biva proboden. Senku i Tsukasa su gurnuti u reku i Hyoga je skočio za njima. Tsukasa je bio veoma povređen, a Senku jednostavno nije mogao da parira Hyoge što se tiče fizičke snage. Ipak su ga zajedno napali. Taj epizod se zove Tag Team, znači taj njihov tandem Senku i Tsukasa, koji je možda naći u tom dobu, ali nisu uspeli tako lako da ga pobedi jer ipak Tsukasa bio povređen, a Hyoga je bio potpuno zdrav i mnogo jak. Senku nekako uspeva da ga upali uz pomoć baruta, ali on lako uspeva da skine tu vatru sa sebe pomoću svog tog ogrtača, ali Senku je imao kece u rukavu i koristeći svoj improvizovan šokir uspeva da pogodi Hyogu sa neverovatno velikom količinom struje i da ga uspava. Hyoga ostao nesposobno da se bori i tu pobeđuje taj tandem Tsukasa i Senku. I u posljednjem epizodi imamo dosta onako emotivnih nekih scena, na primjer sada svi rade zajedno na izgradnji te naučne civilizacije. Jedino su Homura i Hyoga zatvoreni u tim ćelijama. Gen oživljava još neke likove, Jo se vratio da pomogne naučnoj civilizaciji, tako da sve uništene statue i on također vraća u celokupan jedan deo da bi mogli da se ožive. Ali imamo scenu gdje je Tsukasa veoma teško povređen i gdje verovatno umire, ali Senku pronašao neke načine kako da spasi Tsukasu, iako će trebati mnogo vremena. Senku je odlučio da napravi frižider, to jest zamrzivač, da zaledi Tsukasu na neko vreme, možda na 10, 20, 100 godina. Pitanje je da ne pronađe način kako da ga oživi nazad u svet. Dok ne pronađe tu tajnu okamenjenja, kako se to desilo, zbog čega i dok ne istraži skroz sve, tako da su se na kraju stvarno sprijateljili Senku i Tsukasa. I na samom kraju vidimo mnogo dobar trailer za 3. sezonu gdje se otkriva da su oni napravili brod, to jest da prave brod na kojem će istraživati svet. Tako da to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali i trebalo mi dosta vremena također da ga napravim kao i prošli video, tako da ako možete podelite, lajkujte naravno ako vam se svidio i ostavite neki komentar šta želite sljedeće da snimam. Ćao! I can't lie, but you know my friends, they all got me. Cause we stuck up in the Stone Age. Gotta find a way to get back to the more days. Winter time makes some ramen through the cold phase. Anything to get back to the more ways. Oh.